Pemirsa, Bali kerencana yang munggah pariwisata, majang wisatawan mancanegara Wisman ring tanggal 11 September kali dasa. Sakewanten wawu puniki Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan Mausang kantos penguntat warsa Wisman nenten kedadosang ngeranjing ke Indonesia. Anut ring rerincikan mungkah Bali majang wisatawan mancanegara makatah parindikan sampun kesayagayang rumah masuk nunas ring pusat nyambut larangan ngerancing nyani kerama dura negara ke Indonesia. Sakewanten Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan Mausang Wisman durung dados ngeranjing Indonesia kantos panguntat war sekali tali kali dase. Antuk punika Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardan Sukawati muningayang kabungkahnya Bali majang Wisman kantun ngantosang penyeleh wiadin kajian sanelewih komprehensif. Mungkah pariwisata majang wisatawan mancanegara nenten presiden wantah nyelehin kahanan ring Bali Kemanten. Negara genah Wisman inucap taler patut kauratiang. Kewijakan tiosan taler patut becik kaslehin tur kemarkiang. Rinra Devita Bali Pos.